Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. I Musanze ubushinjacyaha bwasabiye Musenyeri Mugiraneza kuburana afunzwe. I Nyamasheke ho wa musirikare witwa Sergeant Minani Gervais wishe abantu 5 abarashe yasabye kugabanyirizwa ibihano. Imirambo y'abasirikare ba Afrika y'Epfo baguye ku rugamba muri Kongo yacyunyujijwe mu Rwanda. I Bukavu batangiye guhunga kubera kwikanga M23 kandi yashinje Monisco kurekura abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR jana. Tuzakora ku buryo abasirikare bacu bagaruka mu rugo. Perezida Ramaphosa yaciye amarenga kw'ingabo ze ziri muri Kongo zishobora kuvayo. Muri Uganda abadepite bahagarariye UPDF basabwe kutambara impuzankano ya gisirikare bari mu nteko ishinga amategeko. Trump yafatiye ibihano urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC avuga ko rutemera amategeko. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika indege yari itwaye abantu 10 yaburiwe irengero. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Umuntu uzakugira inama kubirebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murindi imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazana gufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba nabahanga bakaba n'inzobere bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika cyane motori zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programme ya automotive training kubifuza kubinararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi n'abarupigapiga babangiriza kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye ku Rwanda ruri gushyira impunzi mu bwisungane mu kwivuza. U Rwanda ruri gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje hakurikijwe inama ku itariki ya 20 z'ukwa 9 kwa 2016 yabereye New York muri Leta z'Ubumwe za Amerika yarebaga uburyo kwinjiza ubuzima bw'impunzi mu iterambere ry'igihugu mu burezi, umurimo, ingufu, isuku n'isukura, ibikorwa remezo n'ibidukikije, kurinda no gushaka ibisubizo n'ubuvuzi byashyirwa mu bikorwa. Inteko rusange ya Sena ubwo yatangizaga igihembwe cya kabiri yasuzumye raporo ya Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, ubutwererane n'umutekano ku by'igihugu cyagezeho muri urwo rwego. Senateri Murangwa Ndangiza Dija, perezida w'iyi komisiyo, yavuze ko 100% by'abanyeshuri b'impunzi bari muri gahunda y'uburezi bw'u Rwanda. Hakaba hari impunzi ziba mu mujyi hamwe n'abanyeshuri biga baba mu bigo bari muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza kandi b'impunzi. Ikindi mu nkambi zose z'impunzi hubatswe nibura ikigo kimwe cy'ubuvuzi ku buryo ubu hatangiye gahunda yo gushyira impunzi zose mu bwisungane mu kwivuza. Abasenateri bagaragarijwe kandi uburyo Leta y'u Rwanda yatanze hegitari 136.8 aho impunzi n'abanyarwanda bagera ku 2470 bahingira hamwe binyuze muri za koperative bahuriyemo mu turere
turere twa Gatsibo, Kirehe, Gisagara na Nyamagabe. Hari kandi n'amakoperative y'ubucuruzi, ubworozi, ubukorikori bakaba baragiye kandi bahabwa n'inkunga zitandukanye zifasha mu kwihangira imirimo. Mu karere ka Gisagara bubatse uruganda rutunganya ifu y'ibigori. Abasenateri bagaragaje ko 64% by'impunzi zikoresha gaze mu nkambi ya Mahama n'iya Mugombwa, naho mu rwego rw'isuku ngo inkambi zose zifite ibimoteri bihurizwamo imyanda ndetse bafite n'ubwiherero n'ubwogero. I Musanze ubushinjacyaha bwasabiye Musenyeri Mugiraneza kuburana afunzwe. Dr Musenyeri Mugisha Mugiraneza wahoze ayobora diocese y'Abangirikani Yashyira yitabye urukiko rw'ibanze rwa Muhoza aburana kwifunga n'ifungurwa, ariko ubushinjacyaha bwo bwateye utwatsi icyifuzo cye n'abamwunganira ahubwo musabira kujya yitaba ubutabera afunzwe. Dr Musenyeri Mugisha Mugiraneza Samuel yafashwe n'urwego rw'ubugenzacyaha ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere gushize nyuma yo kwegura ku buyobozi bwa diocese Yashyira, aho yavuze ko yabikoze ku bushake bwe. Musenyeri Mugisha muri uru rubanza akekwaho kuba yarakoze ibyaha bitatu nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, birimo icyaha cyo gufata icyemezo kirimo itonesha, ubucuti, urwango, ikimenyane cyangwa ikene wabo, icyaha cyo kunyereza umutungo n'icyo kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko. Ibi byaha byose Musenyeri Mugisha akaba aburana bihakana. Ku bijyanye n'icyaha cyo gufata icyemezo harimo ubucuti n'itonesha ndetse n'ikimenyane, ahavugwamo kuba yarahaye umugore we Abakunzi Jacqueline kuyobora umuryango witwa Mothers Union, akamugenera umushahara ndetse n'imodoka ya diocese agendamo kandi binyuranyije n'amategeko. Kuri iyi ngingo Musenyeri Mugisha yisobanuye avuga ko uwo mugore yahembwaga mu mafaranga y'abaterankunga, ikindi ngo imodoka yarakodeshwaga. Kuri iki kirego kandi Musenyeri Mugisha bivugwa ko yagurishije imodoka ya diocese ku mafaranga asaga miliyoni 20 nta rwego rufasha icyemezo kuri diocese. Yaburanye agira ati nta cyemezo nigeze nshyira mu bikorwa inama ya sinodi itabimpereye uburenganzira kandi inyandiko zirahari. Icyaha cyo kwihesha inyungu binyuranyije n'amategeko, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Musenyeri Mugisha yagiye atanga amasoko anyuranye yifatiye icyemezo ku giti cye. Hatanzwe ingero nk'inyubako y'ubucuruzi irimo kubakwa mu mujyi wa Musanze ndetse ngo n'imodoka ye ikaba ariyo yakoraga akazi ko gutwara ibikoresho by'ubwubatsi. Hakiyongeraho no kuba hari amagi yahabwaga abana muri diocese Yashyira mu rwego rwo kuzamura imirire, akaba yari yarihaye isoko kuko ayo magi yavaga mu biraro bye, ibintu binyuranyije n'amategeko. Kuri iki kirego Musenyeri Mugisha yavuze ko akanama k'amasoko ariko kabigennye. Nyuma yo guhakana ibyaha byose aregwa ndetse no gutanga impamvu zirimo kuba Musenyeri Samuel Mugisha atameze neza kubera uburwayi bwe, yasabye ko yaburana ataha aho kuburana afunzwe. Maître Uwizeyimana Jean Baptiste umwunganira mu mategeko nawe yashimangiye ko umukiriya yakwiye kuburana ataha ngo kuko ari umunyarwanda usanzwe azwiho ubunyangamugayo, kandi ko amategeko yemera ko umuntu ashobora kuburana adafunze, kandi ko ibyo byaha aregwa bidakomeye cyane ku buryo akomeza kuburana afunzwe. Nyuma y'amasaha agera kuri 5 haburanishwa urubanza, ubushinjacyaha bumaze kugaragaza inzitizi zatuma Musenyeri Mugiraneza Mugisha adakwiye kuburana ataha nk'uko bwakomeje kubigaragaza, bwamusabiye kuburana afunzwe kuko ngo hari iperereza rikiri gukorwa, bityo hakaba hari n'ibimenyetso Musenyeri yasibanganye. Urukiko rwavuze ko ku itariki ya 11 z'uku kwa kabiri aribwo hateganyijwe isomwa ry'uru rubanza ku cyicaro cy'urukiko rw'ibanze rwa Muhoza ruherereye mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze isaa 10 z'umugoroba. Hahishuwe umugambi mubisha w'abambari ba Ingabire Victoire bashakaga guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Umutangabuhamya mu rubanza ruregwamo umunyamakuru Nsengimana Theoneste na bagenzi be bareganwa basanzwe ari abayoboke b'ishyaka ritemewe gukorera mu Rwanda rya Darfa Umurinzi, yabwiye urukiko uburyo abaregwa bari bahuguwe ku buryo bazashyira mu bikorwa umugambi wo guhirika ubutegetsi nubwo batabigezeho. Ikinyamakuru Igihe cyanditse ko umutangabuhamya yahoze ari umukozi ufasha Ingabire Victoire Umuhoza uyobora iryo shyaka, akaba nitwa umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Abaregwa bose batawe muri yombi mu 2021, baregwa ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa repubulika, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko n'icyo kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Baregwa kandi gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gutangaza amakuru y'ibihuha. Umutangabuhamya avuga ko abitabiriye ari amahugurwa bahawe ubumenyi bashobora kwifashisha mu gukuraho ubutegetsi hatabayeho gukoresha intwaro. Yagaragaje ko abari mu mahugurwa bari barebeye hamwe amatsinda bashoboraga kwifashisha mu bikorwa bitandukanye, arimo abarimu kubera ko bahembwaga make, abanyeshuri biga bakarangiza ariko ntibabona akazi, abahinzi basoreshwa umusoro uremereye ku butaka, abantu bafunguwe ariko barahamijwe ibyaha bya jenoside, abazunguzayi ndetse n'abamotari. Ni mu gihe abo bagombaga kwirinda ngo barimo abasirikare, abapolisi, abacitse ku icumu rya jenoside, uretse abagaragaje ko bifatanya na Darfa Umurinzi nka Karasira Uzarambaye Mabure na Idamangi rya Mugwiza Yvonne n'impunzi zatahutse mu 1994. Yavuze ko bumwe mu buryo butandukanye bari kwifashisha mu guhirika ubutegetsi harimo imyigaragambyo hifashishijwe inyandiko runaka, gukoresha indirimbo n'imyambaro y'ibara rimwe ndetse n'ibindi. Hari kandi kwanga kwitabira ibikorwa bya leta nk'inama, umuganda, kubitsa mu mabanki, kwishyura mituweli no kutagenda mu mabisi, no kwanga kugura ibintu byose bikorerwa mu Rwanda bya Made in Rwanda.
ibindi biyemeje ngo nuko bagombaga gukora ubukangurambaga binyuze mu bitangazamakuru birimo Umubavu TV wa Nsengimana Theoneste na Ishema TV ya Cyuma Hassan. Uyu mutangabuhamya wari usanzwe ari umuyoboke wa Darfa Umurinzi anayihagarariye mu burasirazuba yemeza ko yahisemo gutanga amakuru kuko yabonaga ko ibyo bigaga byari bigize ibyaha. Yasobanuye ko yagize impungenge ashingiwe ku byo yabonaga bigishwaga bituma atangira gukusanya ibimenyetso ashobora kwifashisha mu gihe agiye gutanga amakuru. Maître Gatera Gashabana yamubajije niba yari yarahawe misiyo yo gukusanya ibimenyetso cyangwa yarahawe akazi no gutangaza uwari wakamuhaye. Yasubije ko buri munyarwanda wese ukunda igihugu cye iyo misiyo yakabaye ayifite yo kutarebera ikibi gikorwa, bityo ko nta misiyo yari afite cyangwa akazi yari yarahawe ahubwo ko yabikoze nk'umuntu ukunda igihugu. Abaregwa bagize umwanya wo kumubaza ibibazo bishingiye kuri ubwo buhamya yatanze n'ibyo baregwa ndetse agenda bisubiza. Uru rubanza ruzakomeza ku itariki ya 17 n'iya 18 z'ukwa gatatu ku uyu mwaka 2025. Tukiri makuru arebana n'ubutabera, Sergeant Minani wishe abantu 5 yasabye kugabanyirizwa ibihano. Sergeant Minani Gervais warashe akanica abantu 5 mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke mu ijoro ryo ku itariki ya 13 rishyiriye 14 z'ukwa 11 k'umwaka ushize yaburanye ubujurire mu rukiko rukuru rwa gisirikare agaragaza ko ibyaha yabikoze asembuwe n'abantu bamuhohoteye bityo ko akwiye kugabanyirizwa ibihano. Ubu bujurire bwaburanishirijwe mu murenge wa Karambi aho ibyaha byakorewe. Urubanza rwatangiye Sergeant Minani Gervais agaragaza inzitizi zijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe no kuba yaraburanishijwe ku rwego rwa mbere atunganiwe, ariko urukiko rumaze kwiherera ruzitera utwatsi rwanzura kwiburanisha mu bujurire ritangira. Sergeant Minani ahawe umwanya wo gutanga impamvu yajuriye yasobanuye ko ibyaha yakoze yabikoze atabigambiriye kuko yari yabanje guhohoterwa no gutukwa n'abaturage akabona kubarasa. Yavuze ko yaburanye yemera icyaha akanagisabira imbabazi, ariko ko hari abatangabuhamya bamushinjura urukiko rwirengagije nyamara byari kuvamo impamvu zatuma agabanyirizwa ibihano. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko kugeza ubu uregwa atagaragaza ko yemera icyaha cyangwa ngo yicuze icyaha, nyamara yarabiteguye mu gihe kigeze ku masaha 4 kuko yavuye aho avuga ko yahohoterewe akajya gufata imbunda akarasa abaturage batarimo nabo avuga ko bamuhohoteye. Bwagaragaje ko Sergeant Minani yanarashe amasasu menshi mu kigo cya gisirikare yabarizwagamo, ariko kubw'amahirwe ntihagire umusirikare ubigwamo, anacika n'imbunda n'imyenda ya gisirikare arabijugunya. Sergeant Minani Gervais n'umwunganizi we basabye urukiko kwita kuri izo mpamvu zose bakagabanyirizwa ibihano. Umushinjacyaha yavuze ko igihano cya burundu Sergeant Minani yahawe cyagumaho kuko nta mpamvu nyoroshya cyaha zatuma kigabanya. Umwanzuro w'uru rubanza Primo Media Rwanda turaza kubageza mu masaha ari imbere. Tariki ya 9 z'ukwa 12 k'umwaka ushize urukiko rwa gisirikare rwari rwahamije Sergeant Minani Gervais ibyaha 3 birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, gukoresha intwaro bidategetswe n'umukuru no kwangiza, kwiba no kuzimiza ku bushake ibikoresho bya gisirikare. Rwamukatiye igihano cy'igifungo cya burundu no kwamburwa impeta zose za gisirikare. Mu makuru avugwa mu turere Inyanza, umugore bamusanze yapfuye akekwa inzoga. Nyiransabimana Nonsi yata mu karere ka Nyanza mu murenge wa Muyira mu kagari ka Nyamiyaga mu mudugudu wa Gahama yasanzwe yapfuye bigakekwa ko urwo rupfu rwe rwakomotse ku nzoga nyinshi yari yanyoye. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu masaha y'igitondo cy'ejo kuwa 4 aho bivugwa ko yakuwe mu kabari mu ijoro mbere y'urupfu rwe yasinze. Bukeye abaturanyi batunguwe no gusanga yapfuye. Nyakwigendera yabanaga n'abuzukuru be 3 ari nabo babonye umurambo we bwa mbere hamwe n'abari bamucumbikiye. Ababonye umurambo we bavuze ko nta gikomere ufite kigaragara inyuma, ari nabyo byongera urujijo ku rupfu rwe. Bakomeje bavuga ko mu ijoro ryabanjirije urupfu rwe bamucyuye yasinze bamugiza mu rugo bagasiga aryamye, bukeye bumva ngo yapfuye. SP Emmanuel Habiyaremye uvugira polisi y'u Rwanda mu majyepfo yabwiye ikinyamakuru Igihe ko Nyiransabimana Nonsi yateye imyaka 51 y'amavuko yasanzwe yo mu rugo yitabye Imana. Iperereza rikaba ryatangiye kugira ngo amenyekane icyateye urupfu. Abajijwe icyuko hakekwa ko inzoga nyakwigendera yanyoye zaba arizo nyirabayazana, SP Habiyaremye yasubije ko byose babihari iperereza kugira ngo hagaragare icyo rizerekana. Mukanya aya makuru turakomeza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finissage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibibikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose yaba yo mu nzu ndetse no hanze ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza station ya Hozali Melez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 88 62 72 39 na 0788 30 39 ngo gihekeye u Rwanda. Niba urangije amashuri yisumbuye ni byiza ko wumva inkuru. Minisiteri y'Uburezi ibara abanyarwanda 74,509 barangije amasomo y'icyiciro cya 2 cya kaminuza bize muri kaminuza zigenga hano mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2016
n'ibihumbi 2022. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe cy'imyaka 30 yose abarangije kaminuza mu Rwanda bose hamwe bari 2,000, ariko uyu munsi kaminuza yigenga ya Kigali ULK yonyine imaze gusohora abanyeshuri barenga 40,000. Niba abantu benshi bakomeza kugana ULK, n'uburezi bufite ireme iyi kaminuza itanga. ULK campus ya Kigali ifite ubushobozi bwo gucumbikira abanyeshuri barenga 200,000 mu buryo bwiza, babona ibikenewe byose. Iki ni kimwe muri byinshi byoroshye imyigire muri ULK. Iyi kaminuza itanga amasomo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se bachelors, harimo biology and chemistry, education in computer science and physics, languages and humanities in education, economics and business studies, social studies n'andi masomo menshi. Niba urangije amashuri yisumbuye, iyi ni kaminuza igutegereje. ULK itanga amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo yibagirwe gushyiramo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute itanga amasomo arimo electrical technology, electronics and telecommunication technology, construction technology na land surveying engineering. Na amasomo urangiza uhita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali ariyo cyicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, ku mugoroba no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programe y'ibiruhuko izatangira ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa 12, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi cyangwa se ugahamagara campus ya Kigali kuri 07 88 30 40 cyangwa se campus ya Gisenyi kuri 07 88 30 87 Ushobora gusura kandi urubuga rwa internet rwa ULK ari rwo y3.ulk.ac.raw. Icyiciro kizatangira mu kwa mbere cyangwa se January intake. Amasomo azatangira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amahitamo y'ahazaza hawe akorerwa muri ULK. Hanze y'u Rwanda i Bukavu batangiye guhunga kubera kwikanga imirwano ya M23 na FARDC. Amakuru aturuka mu gihe wa Bukavu aravuga ko ibikorwa bimwe na bimwe byatangiye gufunga imiryango mu gihe hari ubwoba bwo kwinyeshyamba za M23 zakwigarurira uyu mujyi. Kaminuza y'Abagatolika y'u Bukavu iri muzafashe ya mbere mu kubihagaritsa ibikorwa byayo ku mpamvu z'umutekano. Iyi kaminuza mu itangazo yasohoye yavuze ko guhera uyu munsi kuwa gatanu yahagaritse gutanga amasomo ku mpamvu y'isi z'umutekano ukomeje kuzamba mu bice bikikije umujyi wa Bukavu. Institut Supérieur de Développement Rural nayo yatangaje ko guhera kuri uyu wa gatanu yafunze imiryango. Andi makuru aravuga ko abasirikare ba mu mujyi wa Bukavu batangiye guhungisha imiryango yabo mu gihe abacuruzi bafite amaduka akomeye muri uyu mujyi nabo batangiye guhungisha ibicuruzwa byabo hirindwa ko byasahurwa. Abi Bukavu bakomeje kwikanga M23 mu gihe kuwa gatatu inyeshyamba z'uyu mutwe zigaruriye centre y'ingenzi ya Nyabibwe iherereye mu majyaruguru y'uyu mujyi. Kuwa gatatu kandi President w'Inshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe yatangaje ko M23 yari yamaze no kugera mu gace ka Ihusi. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga arerekana abarwanyi ba M23 barahitwa Katana, agace gaherereye mu birometero bibarirwa muri 11 uvuye Kavumu hafi ya Bukavu. Uyu mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo, hari ubwoba bwo kushobora kwigarurwa na M23 nyuma y'icyumweru kimwe uyu mutwe yigaruriye n'umujyi wa Goma. M23 kandi yashinje MONUSCO kurekura abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR ijana. Kuva M23 yafata umujyi wa Goma mu rukerera rw'itariki ya 27 z'ukwa mbere gushize, MONUSCO yakiriye mu kigo cyayo abasirikare ba Kongo, abarwanyi ba FDLR n'abo mutwe wa Zalendo bayihungiyeho irabacumbikira. Hari abandi bahungiye Bukavu mu majyepfo banyuze mu kiyaga cya Kivu ndetse n'abahungiye mu Rwanda banyuze ku mupaka, bagaragaza ko ariho hari umutekano kurusha ahandi bashoboraga kujya. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politiki ya Lawrence Kanyuka aherutse gutangaza ko kugira ngo abakeneye ubutabazi bafashwe, uyu mutwe wafashe icyemezo cyawo bwite cyo guhagarika imirwano.
cyakora ntabwo guhagarika imirwano byamaze igihe kuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo n'ingabo z'u Burundi ryatangiye kugaba ibitero ku birindiro bya M23 muri Kivu y'Amajyepfo birimo Nyabibwe ryifashishije ibikoresho by'intambara birimo indege ya Sukhoi nk'uko Kanyuka yakomeje abisobanura. Kanyuka kandi yavuze ko MONUSCO yarekuye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba FDLR ijana yari icumbikiye mu kigo cyayo kugira ngo bajye kwica abasivile mu mujyi wa Goma. Yahamije ko 5 muri bo bamaze gufatwa. Ati twamaganye bikomeye ibikorwa bigize ibyaha byakozwe na MONUSCO Goma. Yarekuye abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR ijana bafite intwaro kugira ngo bajye kwica abasivile muri uyu mujyi. Twafashe 5 muri bo, 3 ba FARDC na 2 ba FDLR bari bafite intwaro enye na grenade 3. M23 yatangaje ko yiteguye gukomeza kurinda abaturage n'ibirindiro byayo kugira ngo bidahungabanywa n'ihuriro ry'ingabo za leta. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abanyamadini basabye leta kuganira na M23. Abahagarariye Kiliziya Gatolika n'amadini ya Gikristo batangaje ko ibiganiro bigamije amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo byageraho bitarimo M23. Aba bayobozi bavuze ko hakwiye kubaho ibiganiro by'impande zombi zirimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imiryango itari ya leta ariko na M23 ikabitumirwamo. RFI yanditse ko umunyamabanga mukuru wa Église du Christ au Congo Eric Nsenga yavuze ko nubwo abantu bose muri Kongo basa n'abarwanya iki gitekerezo nta mahitamo ahari kuko aricyo gishobora gutanga igisubizo kirambye. Uyu muyobozi yavuze ko iki gitekerezo bagihaye Perezida Tshisekedi ntiyacyanga, nyamara ngo mu bihe bitandukanye birimo n'ibyavuba yagiye arahira akavuga ko kuganira na M23 ari ukurenga umurongo utukura kuko ayita umutwe w'iterabwoba. Naho Uhuru Kenyatta yagaragaje uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yadindije ibiganiro bya Nairobi. Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya yagaragaje ko ibiganiro bya Nairobi byari gukomeza gutanga umusaruro mwiza w'ubutegetsi bwa Tshisekedi budafata ingamba zibidindiza. Mu itangazo yashyize hanze, Uhuru yasobanuye ko gahunda y'ibiganiro bya Nairobi yari ishingiye ku kuganira n'imitwe twaje intwari irimo na M23, kubaka ingamba zo kwizerana hagati y'impande zitandukanye no ku nama zo ku rwego rwo hejuru. Uhuru Kenyatta yasobanuye ko izi ngamba zari zishyigikiwe n'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro za East African Community n'umuryango w'abibumbye hamwe n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa MONUSCO, kandi ko zari zatangiye gutanga umusaruro mwiza ugaragara urimo kugabanyuka kw'imirwano, gutaha kw'abavuye mu byabo no kuba M23 yaravuye mu bice byinshi yagenzuraga. Uyu munyapolitiki yagaragaje ko kugeza mu kwa gatandatu 2023 hari icyizere ko amahoro azagaruka mu burasirazuba bwa Kongo bitewe n'ibyayo bimaze kugerwaho kugeza igihe ibiganiro bya Nairobi byashyiriwe ku ruhande mu buryo bw'agateganyo. Yibukije ko gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo hashingiwe ku biganiro bya Nairobi yari ifite ibice bibiri: ibiganiro bya politike n'ubutumwa bw'amahoro bwa East African Community Regional Forces. Perezida Tshisekedi ariko yirukanye izo ngabo za East African Community azishinja kutarwanya M23. Byageze aho Perezida Tshisekedi atangaza ko ibiganiro bya Nairobi byamaze gupfa, ashinja Perezida William Ruto uyobora East Africa kubogamira ku Rwanda na M23. Ibyo byanatumye yanga kwitabira inama z'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango. Ibiro bya Uhuru Kenyatta byagize biti: gahunda y'amahoro ya Nairobi nubwo yashyizwe ku ruhande rw'agateganyo iracyari ingenzi mu biganiro byo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Uhuru yagaragaje kandi ko ibiganiro bya Nairobi byuzuzanya n'ibya Rwanda bihuriza u Rwanda na Kongo muri Angola kuko byombi bigamije kurandura burundu ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Tuzakora ku buryo abasirikare bacu bagaruka mu rugo. Ramaphosa yaciye amarenga ko ingabo zabo ziri muri Kongo zishobora kuvayo. Perezida Cyril Ramaphosa avuga ku ngabo za Afurika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Kongo yatangaje ko bazakora ku buryo abahungu babo n'abakobwa babo bagaruka mu rugo. Mu ijambo yaragije ku gihugu, Ramaphosa umaze iminsi ari ku gitutu mu gihugu cye kubera abasirikare bagera kuri 14 b'iki gihugu biciwe mu mirwano mu byumweru bishize, yavuze ko agomba kuboneka igisubizo mu mahoro. Afurika y'Epfo yohereje abasirikare barenga 100 mu ngabo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC gufasha ingabo za Kongo kurwanya M23. Yagize ati: turasaba impande zose kwakira neza umuhate uriho wa diplomasi wo kubona igisubizo mu mahoro, harimo kubahiriza ibiganiro bya Rwanda. Yemeje ko azitabira inama izahuza imiryango ya East African Community na SADC itangira kuri uyu wa gatanu ikazasozwa ejo ku wa gatandatu Dar es Salaam muri Tanzania. Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo muri iki cyumweru bumvikanye banenga icyemezo cyo kohereza ingabo z'iki gihugu muri Kongo no kuba kugeza mu Minisiteri y'Ingabo itarashobora gucyura imirambo y'abasirikare biciweyo. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI iravuga ko hashize iminsi 2 batayo ya 22 izwi nka TAFOC, bivuze Task Force y'ingabo z'u Burundi, irimo gukusanyirizwa igatumba hafi y'umupaka wa Kongo mbere yo koherezwa i Bukavu. Iyi zahita ituma umubare wa batayo y'ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo ziba 16. Bigereranywa rero ko ari abasirikare bari hagati y'ibihumbi 8 na 12. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa ivuga ko batayo 5 muri izo zisanzwe ziri mu misozi ya Fizi na Uvira, aho zoherejwe kurwanya inyeshyamba za Red Tabara. Kugeza ubu kandi ngo igice kinini cy'ingabo z'u Burundi cyashinzwe kurinda umujyi wa Bukavu kugira ngo udafatwa na M23. Ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku masezerano yo gufatanya mu bya gisirikare yumvikanywe hagati y'abategetsi b'ibihugu byombi. Imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba muri Kongo yacyunyujijwe mu Rwanda. Kuri uyu wa gatanu imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bahanganyemo na M23 yacyunyujijwe mu Rwanda ku mupaka wa La Corniche
Nubwo byari byatangajwe bwa mbere n'umuyobozi w'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo ko izacyurwa kuwa gatatu, bigaragara ko imirambo y'abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo biciwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza gucyurwa kuri uyu wa gatanu. Urubuga Defense Web dukesha inkuru rwamenye ko imibiri y'abasirikare bishwe mu gihe inyeshyamba za M23 zateraga Sake na Goma yashyikirijwe umuryango w'abibumbye uzayobora inzira yo gucyurwa. Imodoka z'umuryango w'abibumbye zageze i Rubavu zivanye iyo mirambo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomereza ku mupaka wa Cyanika zerekeza i Kampala muri Uganda, aho imirambo yurizwa indege ikajyanwa muri Afurika y'Epfo. Hagati Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yarabwiye inteko ishinga amategeko y'iki gihugu ko yashyizeho icyumweru cyo kunamira abasirikare 14 b'iki gihugu baguye muri Kongo. Tukiri muri Kongo, umuryango w'abibumbye uremeza niba ukwiye kohereza itsinda ry'iperereza ku byaha byakorewe mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kuri uyu wa gatanu, ibihugu 47 bigize ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu birafata umwanzuro niba bizohereza byihutirwa ubutumwa bw'iperereza ku ihohoterwa ryakorewe mu burasirazuba bwa Kongo amaze igihe habera imirwano ikaze. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru i Geneve, Julien Paluku wahoze ari guverineri wa Kivu akaba na minisitiri w'ubucuruzi bwo hanze muri iki gihe yagize ati uyu munsi umuryango mpuzamahanga uricuza kuba utaratabaye mu 1994 kugira ngo uhagarike jenoside. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka guhamagarira uyu muryango mpuzamahanga gusaba Perezida Kagame kwitonda, umwe abaturage be bakorewe jenoside nawe akaba ari byo ari gukora. Julien Paluku yavuze ibyo byose yirengagije ibyaha byagiye bikorwa n'ingabo z'igihugu cye n'abambari bazo birimo gufata ku ngufu, kwica no gusahura ibya rubanda ku manywa y'ihangu, kandi yakibazwa niba atabona ko igice cy'uburasirazuba bwa Kongo cyasogongeye ku mutekano wa M23. Gusa umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko guterana kw'aka kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye uraba ari umwanya kuri bo wo gusaba isi kugira icyo yakora kugira ngo ihagarike ibiri kuba. Kinshasa yasabye inama idasanzwe ku nkunga y'ibihugu bigera kuri 30 bigize njyanama birimo Ububiligi n'Ubufaransa kugira ngo abasuzume ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 Kongo ivuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda yamaze kwigarura umujyi wa Goma mu cyumweru gishize. Dukomereza amakuru muri Uganda, abadepite bahagarariye igisirikare basabwe kutambara impuzankano yacyo bari mu nteko ishinga amategeko. Komisiyo ishinzwe amabwiriza ngengamyitwarire n'ikinyabupfura mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yagaragaje ko hari imyambaro idakwiye kujyanwa mu mirimo y'inteko nk'impuzankano ya gisirikare n'indi itajyanye n'igihe. Abdou Katuntu, perezida w'iyo komisiyo, yasobanuye ko iyo myambaro ituma bagaragara mu isura y'abari ku rugamba aho kugaragara mu isura y'intumwa za rubanda. Depite Aisha Kabanda we yavuze ko imyambaro ya gisirikare ikwiye kuvanwa mu byo abadepite bambara kuko yatuma uyambaye afata ibyemezo bibogamye kubera amabwiriza y'imiyoborere mu bya gisirikare. Abadepite bagaragaje ko imyambaro ikwiye ku bagabo ari ikote, ishati na karavate, mu gihe ku bagore bemeranyije ko bagomba kwambara bakikwiza kandi imyambaro myiza. Dukomereze kuri Trump wafatiye ibihano urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC avuga ko rutemewe n'amategeko. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinye itegeko ryo guhana urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruzwi nka ICC arushinja ko rutemewe n'amategeko hamwe n'ibikorwa byarwo byibasira abanyamerika n'inshuti zabo za bugufi nka Isiraheli. Iryo tegeko ririmo ibihano by'ubukungu no kwima viza bamwe mu bakozi ba ICC n'imiryango yabo ifasha ICC mu maperereza ku banyamerika cyangwa inshuti zabo. Asinye iryo tegeko mu gihe Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ari mu ruzinduko i Washington DC. Mu kwa 11 gushize ICC yasohoye inyandiko zo guta muri yombi Netanyahu akekwaho ibyaha by'intambara muri Gaza iby'Isiraheli hakana. ICC yanasohoye inyandiko nk'izo ku mukuru wa Hamas. Iyi ICC ni urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera mu Buholandi, rukaba rufite ububasha bwo gukurikirana jenoside, ibyaha byibasira inyoko muntu n'ibyaha by'intambara. Ibihugu 125 byasinye amasezerano ashyiraho uru rukiko, u Rwanda ntabwo rubirimo, kandi mu 2016 Perezida Petero Nkurunziza yavanye Burundi mu bihugu byemera uru rukiko. Burundi buba igihugu cya mbere kivanye mu masezerano ya Roma yo mu 1998 arushyiraho. Abategetsi bamwe ba Afurika banenga uru rukiko ko rusa n'urwashyiriweho ibihugu bya Afurika gusa kuko amaperereza yarwo n'imanza nyinshi zarwo kugeza ubu byibanze ku banyafurika gusa. Mu myaka ya vuba ICC yatanze inyandiko zo guta muri yombi Perezida Vladimir Putin ku byaha akekwaho by'intambara muri Ukraine. Ubuholandi, igihugu uru rukiko rukoreramo, bwatangaje ko bubabajwe n'icyemezo cya Trump. Kaspar Verdakamp, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubuholandi, yanditse kuri X ati akazi k'uru rukiko ni ingenzi mu kurwanya kudahana. Itegeko rya Trump rivuga ko ibikorwa biheruka bya ICC bishyira mu kaga abanyamerika, kabateza kwibasirwa no kugirirwa nabi no gushobora gufungwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ari umunyamuryango wa ICC kandi kenshi zagiye zanga imyanzuro y'uru rukiko ku bategetsi cyangwa abaturage ba Amerika. Kuri manda ye ya mbere, Trump yashyizeho ibihano ku bakozi b'uru rukiko bakoraga iperereza kubirebana n'ibingabo za Amerika zarakoze ibyaha by'intambara muri Afghanistan. Ibyo bihano byakuweho n'ubutegetsi bwa Joe Biden. Muri Amerika kandi indege yari itwaye abantu 10 yaburiwe irengero. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu bikorwa byihutirwa byo gushakisha indege yari itwaye abantu 10 yaburiwe irengero mu nzira yayo ijya mu mujyi wa Nome muri Alaska.
Iyo ndege ya Bering Air yari ivuye Unalakleet yerekeza i Nome aho yari kugera saa 10 z'umugoroba ku wa kane, ariko ntihageze nk'uko byari biteganyijwe, nk'uko byemejwe n'ishami ry'umutekano muri Alaska. Ishami rishinzwe umutekano muri Alaska hamwe n'ikigo gishinzwe iperereza ku mpanuka z'indege muri Amerika barimo gushakisha bahereye aho iyo ndege yaherukaga kumvikana. Nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'ubutabazi, iyo ndege yari itwaye umupilote umwe n'abagenzi b'icyenda, ishobora kuba yaragize ibibazo by'ikirere kibi no gutakaza ubushobozi bwo kureba neza imbere. Na Amerika kandi yafatiriye indi ndege ya Venezuela. Leta z'Ubumwe za Amerika zafatiriye indege ya kabiri ya Venezuela, igihugu gitegekwa na President Nicolas Maduro wafatiwe ibihano bitandukanye na Amerika. Kuri uyu wa gatanu nibwo iyi ndege yo mu bwoko bwa Dassault Falcon 200 yafatiwe muri Dominican Republic n'abayobozi ba Amerika. Umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yakurikiranye icyo gikorwa cyo gufata iyi ndege ubwo yari yagiriye uruzinduko rw'akazi mu murwa mukuru wa Dominican Republic, Santo Domingo. Ibiro bya Amerika bishinzwe ubutabera muri Amerika byemejwe ibyo gufata kw'iyi ndege, aho byasobanuye ko isanzwe ikoreshwa n'ikigo cya leta ya Venezuela gikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli na gaze, ariko kikaba cyarafatiwe ibihano. Mu kwezi kwa 8 2019 Perezida wa Amerika yaciye iteka ribuza abanyamerika kugirana ibikorwa by'ubucuruzi na Perezida Maduro, abamuhagarariye ndetse n'abandi bari mu butegetsi bwe. Ni igihano cyakurikiye icyaha uyu mukuru w'igihugu yashinjwaga cyo gucuruza ibiyobyabwenge. Icyo gihe ibiro bya Amerika bishinzwe ubucuruzi byashyizeho uburyo bwo kugenzura ibikoresho bigenerwa igisirikare n'urwego rw'ubutasi bya Venezuela. Iperereza ryakozwe ryerekana ko iyo sosiyete yaguze iyi ndege muri Amerika mu 2017 iza koherezwa muri Venezuela. Iyi ndege kandi yagiye ikoreshwa cyane na Perezida Maduro ndetse n'abamwungirije barimo Vice President we na Minisitiri w'Ingabo mu gukora ingendo mu bihugu birimo nk'Ubugereki, Turikiya, Uburusiya ndetse na Cuba. Ibyo Amerika ivuga ko ari ukurenga ku bihano Venezuela yafatiwe. Ntabwo ari inshuro ya mbere Amerika ifashe indege ya Venezuela, kuko ku itariki ya 2 z'ukwa 9 2024 yafashe indi ndege ikoreshwa na Perezida Maduro mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibihano bitandukanye yamufatiye. Israel yasabye igisirikare cyayo kureka abanyapalestine bashaka kuva muri Gaza bakagenda. Minisiteri y'ingabo ya Israel yasabye ingabo z'iki gihugu korohereza abatuye mu gace ka Gaza bashaka kukavamo bakimukira mu bindi bihugu. Ibi biri mu murongo wa Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump wasabye ko abarenga 2,200,000 batuye Gaza bakwimukira mu bindi bihugu by'Abarabu bakazagaruka iki gice kimaze gusanwa, abashimye ubushyitsi bakaba bagumayo. Umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko ibikorwa byo kwimura abaturage ba Gaza bakajya gutura ahandi byaba ari iby'agateganyo mu gihe Gaza yabiri gusanwa, kabone n'ubwo hari ubwo Trump yavuze ko ababishaka bakwigumirayo. Cyakora abayobozi ba Palestina n'ibihugu by'Abarabu nka Jordania na Misiri bamaganiye kuri cyifuzo cya Trump, ndetse bavuga ko ibitekerezo nk'ibi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga kandi ko bishobora gufatwa nko gukura abaturage ku butaka bwabo ku mbaraga. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abimbyi Antonio Guterres we avuga ko hakwiye kwirindwa ibikorwa nk'ibi, agashimangira ko gukura abaturage ku butaka bwabo bishobora gufatwa nko gukuraho ubwoko runaka, agaragaza ko Gaza izahora ari igice cya Palestine. Naho Ubufaransa n'Ubuholandi bwahaye inkunga nshya y'indege z'indwanyi Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky aravuga ko itsinda rya mbere ry'indege z'intambara z'Abafaransa zo mu bwoko bwa Mirage ryageze muri Ukraine. Ni indege z'Abafaransa zahinduwe kugira ngo zihuze imiterere y'intambara muri Ukraine no hejuru yayo. Perezida Volodymyr Zelensky kandi yemeje ko ingabo zabo zirwanira mu kirere zabonye izindi ndege za Mirage zivuye mu Buholandi. Ku mbuga nkoranyambaga Zelensky yanditse ati, indege za Ukraine zikomeje kwiyongera. Minisitiri w'Ingabo w'Ubufaransa Sébastien Lecornu nawe yemeje itangwa ry'indege z'indwanyi za Mirage agira ati, ziyobowe n'abapilote ba Ukraine bamaze amezi menshi bitoreza mu Bufaransa, ubu bazagira uruhare mu kurinda ikirere cya Ukraine. Perezida Macron yari yasezeranyije guha Ukraine indege za Mirage mu kwezi kwa 6 2024, ariko yaba Zelensky cyangwa Minisitiri w'Ingabo w'Ubufaransa Sébastien ntabwo bagaragaje umubare w'indege Ukraine yakiriye. Inshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, inkuru indege za Mirage zahawe Ukraine zivuye mu Buholandi n'Ubufaransa niyo dusoreje amakuru ari kugarukaho. Reka mbashimire ko mwari muyakurikiye, mbararikire kureba ibindi biganiro biri kuri urubuga. Mugira amahoro.